Igitondo cyiza ku bakunzi ba Smilebo TV, twongeye kubaramutsa aho muherereye mwese abanyarwanda, abari Bujumbura, abari Kigali ndetse n'abari USA. Turabasaba gukora subscribe ku bantu mutari mwayikora, ku bantu mwayikoze muri abantu b'ingenzi. Amakuru kuri iki gitondo turahera kuri AFC M23 mu Minembwe byifashe gute point 0, ibice bagiye bigarurira bimeze bite mu Minembwe, basuye abaturage, amasoko yatangiye kurema. Turinjira muri sport, muri Rayon Sport yakinye match ya Gishuti na Jamus bwaje kwitsinda ibitego bine. Iyi Rayon Sport mbibutsa ko itari ifite umuzamu wayo wa mbere Dande Junior. Turaza kugaruka no ku makuru avuga kuri Kitoko ya Battle Pass bimeze bite. Rayon Sport ubwo yamwandikiraga ibaruwa yayisubije. APR yakinye match ya Gishuti hamwe n'Intare ibayitsinda ibitego 3-0. Ni match itari yoroshe cyane yabereye hari Ishorongi. Tugiye gutangira amakuru yacu rero. Amakuru yacu twababwiye ko uyu munsi araza kwibanda kuri politiki gake cyane, ubundi twinjire muri siporo, umwanya wa siporo kabisa. Ahangaha muri kubona ni Minembwe, abantu abaturage b'Iminembwe aho baje gusurwa n'icyama igisirikare cya AFC M23 nyuma yo gufata kano gace ka Minembwe aho bita muri point 0, muri Baraka, aho bita kwa Bicumbi, kwa Muko, n'ahantu henshi bagiye bafata cyane kabisa. Uramubona w'inguni Lawrence Kanyoka ari kumwe n'umurwanyi batwirwaneho kabisa, murababona basuye abaturage mu Minembwe, amasoko yatangiye kurema. Ni delegation yajerekejwe na Freddy Kanyika, uyu nguyu bamwita Freddy Kanyika. Uyu nguyu niwe chairman wa Twirwaneho. Iyi ngiyi ni Twirwaneho, ni umutwe w'abanyamurenge ubarizwa hano Iminembwe, ni muri gihugu cya Kongo, mutagira ngo n'ahandi. Uyu nguyu muri kubona imbere kabisa ni Freddy Kanyika, niwe mukuru wa Twirwaneho. Abantu mutarimo muzi mu murebe, n'uyu nguyu afande Kanyika Freddy. Hano bari basuye abaturage Iminembwe kabisa, bari kureba uko bitwaye nyuma y'ibitero binini, babahumuriza bababwira yuko ibintu by'imirwano birangiriye hano aho M23 yafashe. Ubu ngubu nta gusubira inyuma, ibintu byo gusubira inyuma babiretse. Uyu nguyu ni Freddy Kanyika, nyuma yababwiraga ati point 0 tuyirimo. Uyu nguyu bamwita afande Kirumwami. Uyu nguyu ni Kirumwami kabisa. Uyu nguyu nawe muramuzi cyane. Uyu nguyu abantu b'i Rusizi muramuzi, ubwo bafataga umupaka wa Rusizi mwaramubonye. Uyu nguyu bamwita afande Kirumwami. Anga ni muri point 0 Mikenge kabisa. Nagutinda ngo ni updates tuba tubaciriyemo. Iyi Rayon Sport tugiye kuganiraho cyane mu makuru avugwa muri sport hano mu Rwanda. Ni nyuma y'uko bamaze igihe mu mwiherero hano Gicumbi, mu karere ka Gicumbi, kuri stade bahawe umukuru w'igihugu Perezida Kagame, yaje kubakira stade nziza cyane. Hari ikipe yavuye muri Sudani ije mu mikino ya Sekafa Kagame Cup ariyo bita Jamus. Iyi ekipe iherereye muri Sudani y'Epfo aho ibarizwamo umunyarwanda bita Muhire Keve. Iri nayo iri gukorera imyitozo hara mu Nzove, ni ikibuga cya Rayon. Ubwo tubyumva ko bafitanye ubukorane bwa hafi cyane. Iyi ni match yaje kuba kuri uyu munsi saa 9 ku wa gatandatu. Uyu match yaje kurangira ari ibitego 4-3. Ni match yabaye n'abafana bemerewe kwinjiramo kuko ni match yabaye awiklo, ibyo bita awiklo abatekinisiye no babizi. Mu myiteguro bijya bikunda kuba mu match, mu myitozo bakanga ko abafana baza kureba kugira ngo tactique z'umutoza bataba baziba. Igitego cya mbere cya Rayon Sport cyatsinzwe na Mubaraka kuri assist ya Kabange. Ibitego bibiri byose byatsinzwe na Tambwe na Kitoga, Tony Kitoga kuri assist za Issa Jingwiba. Igitego cya kane cyatsinzwe na Jingwiba. Nagutinda cyane, tugiye kujya kuri breaking news. Aya ni amakuru tugiye kuvuga bwa mbere hano, na undi muntu wari wayavuga. Kitoko Likao Faustin amaze gusubiza Rayon Sport ku gituma ataza mu myitozo. Yavuze ngo iki? Tariki 8/8/2026 Rayon Sport yandikiye Likao imubaza impamvu ataza gukora imyitozo kimwe n'abandi, ndetse imusaba gutanga ibisobanuro. Rayon Sport yamenyesheje Likao ko mu gihe kitarenze iminsi 2 agomba gutanga ubusobanuro mu nyandiko. Tariki 10/7/2026 Kitoko Likao yanditse ibaruwa asubiza Rayon Sport ko icyatumye atitabira imyitozo byaturutse ku kuba atarahawe itike y'indege imukura mu Rwanda, ndetse yongeraho
ko mu gihe yaba ayihawe yahita yitabira imyitozo. Amakuru ava muri Rayon Sport avuga ko Likau yari yemerewe itike imwe ikubiyemo kuza no gusubira iwabo, ndetse izo tike kuyishyurira izindi zirimo izimuzana mu Rwanda n'izizamusubizayo mu gihe ataje hazakurikizwa imyanzuro. Uyu nguyu bamwita Likau, Faustin Likau kabisa, ari mu gihugu cya Kinshasa, abandi ubwo bari mu myitozo hari Igicumbi, we yibereye i Kinshasa. Biravuga ko Rayon Sport yamuhaye itike imujyana i Burundi n'imugarura mu Rwanda, we agahita yifatira indege akigira i Kinshasa. Ibya Likau ni gutyo bimeze, ntabwo tubitindamo. Rayon Sport andi makuru yivugwamo nuko baje gutsinda ibitego 4-3, ariko nta muzamu bafite wa mbere. Uriya muzamu bafite ni umuzamu bita Habimana Yves, niwe wafataga. Twibuse cyane nta gutinda muri APR yamukandagira mu kibuga kikasa umutoto. Byifashe gute? Nabo ubwo mukeba yakinaga bo ntago bari baryamye, nabo bakinnye match n'abarumuna babo aribo Intare FC bitoreza hano ku kibuga cya Kicukiro. Muri APR Kicukiro kabisa ni Intare zitoreza. Match yaje kurangira ari ibitego 3-0. Umusore wanjye kabisa Watara yatsinze, n'abandi bose bagiye batsinda kabisa. Twihuse cyane match mu gikombe cy'isi byifashe gute? Match yarayibaye kuri uyu munsi ku isaha 5. England yatsinze ibitego 2, Norway sivamo bayitsinze 2-1. Ibitego 2 bya Jude Bellingham Jr, igitego kimwe cya Andreas muri Norway. Norway ni ikipe ya Erling Haaland, umusore ufite ibitego 3 muri benshi bafite ibitego byinshi muri World Cup. Match yabaye mu rukerera kabisa saa 9 twaraye twicaye. Argentine vs Switzerland yarigize akaraye kaje, Argentine yayisezereye. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Marc Allister ku munota wa 10, Julian Alvarez araza ko akubitamo ku munota w'112. Igitego cya gatatu cyatsinze na Lautaro Martinez ku munota w'120, bongeyeho umwe. Igitego kimwe rukumbi cya Switzerland cyatsinzwe na Dani Ndoye ni umusore w'umuhanga kabisa ku munota 67. Bivuze ngo Switzerland nayo yayisezererwa. Ubwo izi match zarangiraga abandi bagiye kujya mu karuhuko k'iminsi 2. Match zizongera kugaruka kuri tariki 14 z'ukwa 7 ku isaha 3 tuzaba dufite Espagne vs France, ingi bayita Le Coq. Match tazaba yoroshye cyane kabisa. Match tuyifite ku isaha 3 nayo tariki 15 Ubwongereza buzakina na Argentine. Abantu benshi bari kubona ko ino World Cup bishobora kurangira nk'ibushize match tena finale tukabona Abafaransa na Argentine. Fixtures zawe wowe nizi mu gihe ngiye mbona Argentine yakongera guhura na France kuri finale, France igikombe yagitwara namaka n'urucabana. Tugiye gusubira tena kuri ba top scorer. Hano tubushize twarebye ba top scorer afite 7 ariko bamwe bagiye bashiramo kimwe. Wa mbere ni Leo Messi n'ibitego 8, akurikiwe na Kylian Mbappe n'ibitego 8. Erling Braut Haaland nubwo yavuyemo afite ibitego 7, ari muri batatu beza afite ibitego byinshi. Turebe ibihugu, amakipe y'ibihugu afite ibitego byinshi. Ekipe ya mbere birumvikana ni Argentine n'ibitego 17. Ekipe ya kabiri ni France n'ibitego 16. Ekipe ya gatatu ni Belgium n'ibitego 14. Iyi Belgium nayo mbabwira ko yavuyemo, nubwo iri mu makipe afite ibitego byinshi ariko yavuyemo. Tumaze kubona igihugu cyavuyemo ariko kiri mu bihugu bifite ibitego byinshi. Tukabona n'umukinnyi wavuyemo uri mu bafite ibitego byinshi. Bivuze ko hari abantu bagiye bakora nubwo basezerewe ariko bagiye bakora neza cyane. Abantu bo gushimirwa n'abantu b'abagabo kabisa. Guys, mwese twabaye hano kuri Smilebo TV, muri abantu b'agaciro cyane, turabashimiye kuba mudukurikiye mu makuru y'iki gitondo. Iyi ni update twebwe tucamo, batwita update news, yaramutse avugwa kabisa. Abandi bajya kuvuga twebwe twavuyemo kare. Mujye mukomeza mushakire kubindi binyamakuru twebwe yacu tuba twayabahaye. Ciao. Nibagiye kubabwira kuki nkunda kwisobwa kano kantu. Guys, subscribe kawe nta kintu bigutwaye, kanda aho ngaho kuri subscribe, ukande ku nzogera nibikorohera, udafite ibintu byinshi urimo ukande ku like, comment, una sharing. Urabura umuntu muzima kabisa usobanutse.